I čao ljudi, dobro došli u još jednu epizodu Bošnjak Games MT. Danas ćemo igrati Sport Heads Football Championship. Nastavljamo našu sezonu sa Stoke Cityjem. Evo ovako. Prvi smo sa maksimalnim brojem bodova 24 iz 8 utakmica. Sljedeća utakmica nam je protiv Arsenala. Veoma teška. Idemo da razbijemo Arsenal. Oho, kakva odbrana. Yeah, 1-0. 1-0 vodimo protiv Arsenala. Mutav je ovo. Ne, tamo sam rekao da kažem da je ovaj Arsenal mutav, ali primio sam gol. 1-1. Ne. Dobro, ja mislim meni je će frizat. Ne. Moram dat gol, ba, gledaj ovo. Vidite, jesam rekao. Dao sam gol i to zaleđen čovjek. Zaleđen čovjek. Dao gol, ima brzinu. Ja što mrzim kad imam ovu brzinu. Ne možeš lijepo loptu da udariš. Ne, 2-2. Pa zašto, Bože, zašto? Samo ne smijemo izgubiti protiv Arsenala. Preko gola. Ne smijemo ni... Ne, frizat mene, gledaj ovo. Udari loptu, čovjek, odmah gol. Ne! Dobro je, izvukli smo neriješeno. A mogli smo izgubiti, 2-2 je, završilo na kraju. Ali i dalje smo mi prvi. Što se tiče tabele, 5 bodova više od Manchester Uniteda imamo. I utakmicu manje. Sljedeća utakmica nam je protiv Newcastle. Evo i oni su 12. Idemo da ih oderemo. Da oderemo Newcastle. No. Ne, kako ovo? 1-0. 1-0 gubimo. Od Newcastle Uniteda. Ako od njih izgubimo, stvarno ne znam šta se dešava sa nama danas. Nisu danas pobijedili ni jednom. Za sada. Ali evo, tek je druga utakmica danas. Prvi smo odigrali još jedan gol, 1-1. Prvu smo odigrali nerešeno protiv Arsenala. 2-2. 2-1, dobili smo i... dostignuće. Link volej. Ne, pa, gledaj ovo. Dođu, sad će preskočiti. Vidi, laži. Ne smije ovo biti. Ne, 2-2. 13 sekundi još. Moram dat gol. Preko gola, ne. Da! 3-2. 7 sekundi još ostalo. To, Bože! Pobjedili smo Newcastle sa 3-2. I prvi smo 8 bodova više imamo od Manchester Uniteda, ljudi moji. 8 bodova imamo više od Manchestera. Evo ipak i današnje prve pobjede. Ipak smo uspjeli da nekako dobijemo Newcastle. Ali 3 boda su 3 boda. I idemo dalje. Sljedeća utakmica nam je protiv Boltona. U gostima, samo da vidimo gdje je Bolton. Bolton 18. Ne bi trebalo biti problema u ovom meču. Ne bi trebalo biti problema, ali nikad se ne zna. Kakva golčina, 1-0. Vidi, sad ne vidim vrijeme. Ups, moram samo da sklonim ovaj miš, nerviram. 2-0. Ne vidim vrijeme. 3-0. 3-0. Možda ovdje i uradimo clean sheet.
Vidi, glas, joj što skoči lik. 4-0. Ajmo do 10. Hajmo do 10 da probamo. 10 golova davamo da ne primimo nijedan. 5-0. 5-0. Ne znam šta da... Vidi free. Da, bješ. 5-1. Ne znam šta da pričam. 5-1. A ja sam pro u ovom. 6-1. Dobar je sto. Pa ne tu. 6-2. Dobar je stok. Mislim, sve je do nas. Šta god da uzmijete, ako ne znate igrat, opet vam ništa. 7-2. 8-2. Idemo, ajmo 10 golova da damo. To nam je challenge. Aju, da je ovo bio gol, možda bio. To 9-2, ajmo, do 10. Ne može, nisam vidio koliko vremena. Ali nema veze, 9-2, pobjedili smo Bolton. Još 7 golova razlike smo dobili u plusu. I imamo 9 poena prednosti, odnosno QPR. Pa ja mislim da bi mogli osvojiti titulu. I igramo protiv QPR-a. Protiv QPR-a igramo, ljudi. Zadnji meč protiv QPR-a. Koji je drugi? Ako ga dobijemo, bit ćemo u velikoj prednosti. Na sve ostale idemo. Poželite mi sreću. Oj, udar se u vrat. Oh. 1-0 gubimo od QPR-a. Yeah. Bravo za mene. 1-1. Idemo, QPR mora pasti na... Kako se zove stadion Stoke? Na Britaniji. Jaba, mora pasti. Na Britaniji meni mora pasti. 2-1 vodimo. Joj, šuta od sam. Ovo bilo jače od Ronaldovog. Yeah! 3-1. Uskoro ćemo za 50 subova snimati i pitanja odgovore. A specijal ide na 100. Tako da ajmo da dođemo makar do pitanja i odgovora. Japa. I do specijala, što da ne. Prvog. Jedva smo pobjedili QPR sa 3-2, ljudi moji. I imamo koliko 7 bodova prednosti na Manchester United i utakmicu manje na odnosu na Manchester. Sljedeću utakmicu igramo protiv Blackburna. Samo da vidimo kada je Blackburn. Aha, evo i tu ste 13. mjesto. Blackburn. Samo da vidimo koji je ovo meč. Ovo 12 mečeva smo, to znači da je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se ovaj video svidio, like, share, subscribeujte se na ovaj kanal ako već niste. Lajkujte Facebook stranicu, bit će link u opisu videa i